شفتاری و ری بکبر و از مست. شفتاری و ری بکبر و از مست. قدح جدست من کت و نشکست. پارێزە رێوێ خوش پارێزیت کە ئەگەر نا 100 قەدەح بێکەتەن شکست. دەما خوش بە ذکران بالەکانی ئەمێ ئیرۆ بەحسا تەسەوفێ بەحسا علم و عرفان و بەحسا بەرهەما مامۆستایەکی هێژا بکەن وەکە هون هەموو سرانا جار جاران ناستکن مامۆستا خۆزان جۆمەرد وێ بمەرەبە بەرهەمەکە نو دەخستیا بناوێ خۆزان ئەمێ ئیرۆ بە مامۆستا خۆزان جمعه را با خوان مامۆستا خێرات ناف خێری دابێ حرمەت دیگرم توژی خێراتی سەرسەر و سەرچاوێ بەرهەمەتە سەر خێری بە پیرۆز بە گەلێک سپاس دکەم ژمە ڕاژی تەمامی گەل لەمێرا سەر خێری بە مامۆستا بێگومان ئەمێ بەحسا بەرهەمێ بکەن لێ بەلی نەوە بەرنامەیدا بەری وێ ji bo hem firsateke êdî ew derfeke de destme em bipirsin hem ji bo kesê ku merak dikin hem ji bo temaşewanan hem ez bixwe merak dikim te bixwe ji malbateke elewî Qizilbaşî te bixwe dimilî zarawayê te dimilî ye kirmancikî zazakî te bixwe ji Dêrsimê lê tevî wan hemiya jî te helbestên tesawufê dibêjî irfanî dibêjî te bi kurmancî dibêjî û tu çûyî medreseyan jî em hinekî behsa wê serpêvakiya te bikin çawa bû mesen belkî ji bo gelek kesa kesekî ku ne bihêz ba an jî nec malbatek bihêz biya dibe ku asîmle bibiya biheliya elewiyek here medresê dibe ku bihele bike bandorê lê te hem ew taybetmendiya xwe parastiye te hem kariye tu wê aliyê wî ji bigirî bikî dewlemendî ji xwe re hinek behsa wê bike çawa bû ev serkeftin çawa te dest belê heval gelek spas dikim va yani rasteraş gelime vi varida röportajeke ez çedikim programeke çedikim yani dostu ki hevali ki em böyle revitiye da komali da vaktak ev mesela ki em bebecin medrese derdik eve dikevin Allah Allah teybetmendi çavadı be Alevi medrese nikam Kurdin me mezhebi olan Şafiiye hevki vek mecburum lê Kurdeke bûne Henîfî û Sunnî wanan jî Yezîtî û em bibêjin ji Elewîtî derbazî wê derê bûne lê va çi wextê bûye 2-3 sal berî 3 sal berî dest pê kiriye hatiye mesela em bibêjin du tane rojelata navîn da du tane quvvet û kudret hene mîna em bibêjin çawa bibêjin çavakî îro yani ji wexta Sovyet falan derket du tane pakt hebûn yek Varşova pakt yek jî em bêjin NATO rojelata navîn da jî piştî İslamiyetê du tane pakt hene yek Şia İraniyan temsil dikin yek jî Sunni Henîfî Osmanliyan temsil dikin Osmanliyan heman 309 sal dewsa Hazretî Muhammed da rûnişte halîfetî kirine ji bo jî iktidarê şerreki navbera Osmanliyan du paktan da bûye Şian da bûye Kürt tımutım anine em bibêjin hem asimile kirine aliyê xwe da hem jî yani kuvvet û kudretê teybetmendiya Kurdan hember hev da kar anîne mîna bî mezhebî cenabî te çawa hûn çawa asîmle nebûn navî ew dawî hêzdan hêzê yeme jî wexta ki qetliyama Dêrsimê dibe yani Dêrsim mîna ki stargehê Aleviyane. Bixwe Dêrsimê ji dayîk bûyî? Belê. Ez li wê derê xozatê eşîra Bextiyara. Eşîra me jî dayîka me jî Kalanam dibêjin. Li wê derê piştî qetliyamê weça wexta ki çiyan da bûn. Osmanlî pir ew kirin bigirin wê derê ama hakîqeten hem xweza wê derê hem em bibêjin teybetmendiya mirovên yêzazan da teybetmendî kene çiyayîne yani kuvvet û kudretin gor wê demê nekaniye bikevin ama qetliyama em bibêjin Cumhuriyet wexta ava dibe ji xwe ser zazan da du tane qetliyamê herî mezin dest pê kir wê derê dest pê qoç kiriye dest pê dike Şeyx Saîdê Pîran û Seyd Rıza Dêrsim Bilîdaxê jî heye yani teybetî ser zazan da disekinin û qetliyamê herî mezin li wê derê 100,000 insan şey dikin piştî wî asîmilasyon dest pê dike çiya da kültür û çanda xwe ya Aleviyan ne Şiane ama teybetmendî kültûrîkî çandekî Şiatî yan jî İslamiyetê girtine yani Aleviyan ev jî 12 imam ji wê derê girtine ama pîrê wan heye rayberê wanan heye murşidê wanan hene
her sal aynen ibadeti koyucu citinin yani kültür akı vaktakçı adamın fakat piştiği hedefi heremezin Osmanlı'yı per asimile xastiye kiriye. Çağ bu daha bir yerde, ki bir yerde. Ha işte. Çıma çani medrese. Bavemin per zengindi be. Piştiği yani piştiği katliamı çılıp canda falan per devlemen de icartu ve şahini kanı xarabı veci Alevi. La Alevi tiştiki yani devleti var izah kiriye ki çünkü kültürü ki çandı ki jibu viji bavemin vaktak zengindi be mecburdu mine nafçeki heye depeye navi koydu. Gredaya harpeteye. Lüve dereyim pir zengindi be. Arazi ki pir mezindi gre. Ama lüve deri kaymakayme vederi heye. Müftiye vederi heye. Ahayin vederi hene. Bege vederi hene. Vacı zengine. Le fakat din mutlaka eğer din ki kabul din sünneti için gredaya devleti ya. Yani resmiyeti de evet. Şafii falan derbaz nabi, Alevi derbaz nabi. Jibu viji mecburdu ile çen duayı hem bibecin Kur'an'ı. Ferdi be caran tere evki. Milakı konu nişani vanam bide. Ona hay hindikan radde be kirif falan. Tere cami fakat hakber naye kare koyucu heye. Başımın seyda ki rasti bite. Yani dibem seydaya perşi hazdike. Ev seydacı Hüseyin Kamil Efendi dibecin. Ev navberi dane hem Alevitiye vanan tembur evan oda vanan da vadar hıstı bu hem Kur'an her dualyanda vanan beri vaktak ez tişteki dibicim 57 va 1957 icar bavemin medike dedevi mezedike ki seydaya her salci da 15-20 tane civan gelmeden fakiti dikkan Zıristani başıma mustad gutna tabi şekil beberim jibakum medrese yani adamı tadani medrese be armanca kutehari ببي السني تداني أج مدرسة بركو أم بيج مدرسة ند مثلا ديني بوتني علم وعرفان هندبون تابعي هندبون ماتماتيك هندبون مثلا بيج عمر خيام بقدر حتى تجار كون همية مدرسة كون لكن دبستان بو تبي أرمانجي داني أنجي جبوك وتهري ببي طلبة سني شو وقتك دخوازك واميلاس مقويا مجبور دمينه زنجينه دوي شغي مدرسة چه هم بوي مثلا بيش درس تناكا أري إيجار من تسمي بيدك كاني رشي قارلو وادي بيشن لوي دلي قندي قايكي هي از تركيا ويدا سوار بو بحسب لازم كمان دروجان وسيروجان دام geçtim بدري قندي وانان باجي işte medrese بدري ya كاني رشي قندي قايكي إيجار لوي دلي زلستاني جيم قويا فقيتين مدرسة الفاباي كر Kur'an-ı Kur'an Arabiye mecbur tudukini yani şartı ki verdanine İslamiyet'e de ama tefsiri bir Kürdiye. Başı tergut ya ilahi desbekir, kaside desbekir, mevluda melle bateyi desbekir. Artık dengemeci huda dengi hoş tabun ya. Hakikaten ya. Belki benge ki iru em demeşinin jüvedelikte yani. Hadi bir medresi de ve kaside de konda. Tabii heval. مولود دخان مولود مله باتی جوه و چاقی تنه نکا پر مولود یمه هنه اپی روشن بیران نویسانیه لی مولود مله باتی همان 1900 yani ben sizde falan tam diyor ki van demanda hatiye nivîsandin ev roj hatta rojayro alema İslamiyeta Kürdistan'da evtixandırı. Yani vaktaki evci derdi ki hakikaten mevlut yani pür devletten Müslümanın da bile tönne bu. Tabii piyajı medresi de hini sazı bu ançav. La. Ama saz heye. Ev tönne saz heye yani ibadeti koy evci dikin ihtiyaran caran Ramazan cidigirtin. Yani hevki daha Aleviti de hevki daha peşta çune Ali Şiati de ama Aliye'nin da de Paris'in Piro Rayberi vanan ibadeti koyucu berdevam dike. Çar sala devam ediyor pervada. Ev çar salan devam kır. Paşi ez çar salan şu var. Disan hatım depi. Karakoçani. Hatım vedelici mekteba seretemen desbekir. Vakta mekteba serete desbekir. Juhe ev kişi bu. Tabi bize disan vedelici medrese bu. Disan خود رحمه والوان سیدای به که مله چرکه بود تک جامی که بود نافچه دا تک مکتبی که سرته بود هم دو چون مدری پیش راجعات مدرسه ایجا مدرسه دا جمعه تجوید بیچن yani em bebecin zanıstı yani tecvid hem Kur'an mefirdi bun yekşi be mekaman
rast makam, sabah makam, işte bejin Kurdi Hicaz makam çıkayla artık. Se meleki mi bu Türk bu ama rım perverde girdi bu. Hafız bu. Hafız metin bu. Nabi Hoji. Ve dersi ki pir mazın ve evkeda ve mekamanda. Yani min anakı nota yani. Ve jüvi gırt. Piştivi tabi den daha renk bu. Piştivi ji mektebi da ji jar vakta dersi müzik daha klamcı perdi bunu. Kelamı radyo bu ve çağrı Türkiye ve çağrı da hina plakşi teze gramofon bu. Teze derdiket. İcarlı ve derece en bebecin من مش نوع ادبيات يداجي او بس الشاعر مثلا تبعت تجي كده ريبورتاج كده تجي متشارجرا برهم احمد غاني خوانده اري مثلا مدرسه دوي بروجوي ده ام بشره ودم هي اما چه درس دان چه شاعر دان چه هبون اري مدى تيبتي دين جخ يعني راستيا ودا نافروكا ويا راستي مروحيه دا اخلاق كلتوره çanda yani evet teybeti servi mesela bebecin ilahi u qaside gotenenen bebecin hadisan bebiye avay bedukham dahinan küçük bun çünkü gorvi demi yakşı Kur'an'a koy ezber bakın em bebecin sureye koy ezber bakın peşi işte mektebi vahtakem hatın mektebi çok güzel müzik ya klam debecim ez ve çağı nuri sesi güzel hem nuri sesi güzel Kürt hemen ne ev tezeler keti bu avcı ne bir Türkiye diyor اری ترکی دکود. جوخه تو زنی اسیمیلاسیون هری مسیجی و شکلی devlet گرتیه دست خواهم ایجار me کلام رادیویی هبون رادیو بگوداری دکر از دی بیرته ده کنگی دست بیکر چابو اری سازی خیز اری مکتبی وقتا من دست بیکر hemen درس موزیک ایجاب yani haftada cari kişi من ev kelam dikotum kelam ju vaqta dikotum ben mustahamu toptum dağıtım ederi sınıf ame yani Polon'dan gitti. Eri vallahi billahi. Yani hayret man hoş bu yani hem mizgeft edacı disan röportajında adı becim vaktakı men sure ki bu xandanı men vezinti dikir. Seladı da birçok yani bir dakika moral beden ve derdik etin selay normal selaydan ben becim evi keserisi bir nemeca sibi yani. Ya ama heval normal kodam vezin derdik eve 10 dakika becim 5 dakika seladı da o ezan dukhuneti em 2 saat beri dediketin ey Xuda Rabbi alemi de jarga çal xaba geliyor alavit ya aha hoş icar em juderi 6 to 8 şuba bab me juderi derket vaqt em juderi derket insan ve geryan ders icar hatın dersi mi dersi zaman ko ki permezin en av dereme vananda min kültüra medrese girtiye juderi medrese Kur'an tek maliki da tünne bu bu tabur bu yani vedemli hakikaten tünne bu yani ibadeti van cüdaye em bebecin kültürü çanda vana oli cüdaye vakta çün nakuki kime jankır. Fakat hindik dem derbaz bu piştivici ev kişiler ket tu bebecem jenerasyona 6-8'tan ev şoreşa 6-8'tan em bebecin ev demci derket hev ki vakta ha mısaz temur bavemiz jimra vakta em kara koçan edebun mıragırtı bu. Evet. من قلت له من دست بكروا له دري الصاجي ما برمدري إنها مدرسة علويتي وتبكريش ها أري كت الناف بدري ضاي تودري ضدر باز بيدرس مي شيء أو حياة إخوات شو ناس بيجي كان قد إخوان ناس كان قد بيجي بلي نعمل حمو يلا إخوان ناس كريه أما ناكوكيان دا شواخ الناس حمو نرخن حمو كلتوري ملتي كردن يانجي مروحية أو تمام أما devleti verkiliye ki ev ziddiyat ha vakta Osmanlıyan ya Sultan Selim mesela vedemi da hıstiye nav millet vernebe her yek çandike kültürike ahlakike ev tamam xan askırıncı esas ve daviye bakın ev tam bütün kütübü xazi 50 derece kütübü xazi ne xazi tesiriyen bebecin saz temur tamam aleviti em geçti ama klama strana bir tüy haftayı da jenerasyonu haftayı da hünermendan Davut suları hebu beri yani penceyi falan hakikaten Davut suları dengi ki hünermendi ki çavakı kurdi da Celal güzel sesiye ama Aleviyan da Davut suları derketi bu icarme değişivi beytin bir ferdikir pişti bir jenerasyon iki hünermendan devlet teybeti asimilasyona heri bezin li Kurdistan'ı be desti Kurdan be hünermendi Kurdan
yani gehiştiye neticeki permesin. Lübe derece mahsuni derketi, ihsani derketi, u derketi işte derketi. Şubat ve arşiva acevite derket gotiye para bedne kesin kustrani kurdi dinen u dikna Türkiye li aynı müziki van teşvik mekan. Aynen. Ama politika ki devlet yani beşeden hazara kıramı meverkirne bedesteme ama. Yani devleta Osmanlıyan devletan dibecim Türk'ün milleti Türk'ün abicimiz asimilasyona herimezin katliama herimezin zulma herimezin bedeste Kurdan u kar aniye hevra kırne düşmenu u بخوشی سیر کرده. چالکیه تا هنریام دست پیک کشام بود کنگی بله کردستانی بود دربای بله اروپایی بود. کنگی تا ایدی در کت صحنه تا گوت تلی دو. من وقتا که کت ناوی چپی ترکس حرکتی که ام ببین چپ تابم dev oldu bejin, devrimci oldu bejin. Reykiyem de bejin mahir çayan vanam. Lüvederi bu mel lüvederi icar stranin şoreşkeran me dest bekir got. Ama az vakta ki dibecimci من چند تنه کردیجی دکرناف گور خواه دمی عیار دکرناف ایجار رهبالان دو گوت اگر کردستان آوابه به امتن نظام بکن چه çünkü ویچاقه ام بیجن deniz gezmiş Mahir Çayan İbrahim Kaypak Kaya edam kırına vanan eğer sedida pence Çinlivi sosyalistin komünistin jiboviye sedida şeşt telaffuza Kurdistan kırını rın xrab Kurdistan cara yek emin ve demi hatyani kaşkır. Kurdistan koloniye yan ne koloniye. Kurdistan cuda xo tevger bike yan em hevra bibin. Ve Kurdistan tego tamam. Jibu biji mesela ve veride xlas kımız. Fikir kulüpleri de bejin. Yani fikri kulüban yani Türkiye navi belli kirbun. يعني جوات هابون نفكر نقاش جوات يعني بابا بشيشتو حفت فلان مثلا وده ميدا نقاش تكن ام كردستان ام شور ريا شوريشي چوا بلي بكن ام سريچيان da derkevin gerilati bükün bacaran da despi bükün Taylan özgür heve mi Kardeş siyaset ekranci bir çakı no banan demecimiz yani çavak mesela Kurdistan'ı o çepu devlet Atatürk bir deri hevkim hazmi benim şey diyecek ki eme gereki derbazı Kurdistan'ı bebin, Kurdistan'ı ra Kurdan'da tekili çekin, şer'i çektarı dest bebekin, eme Kurdistan'ı ver azat bakın bu Kurdan'ra. Ve demeyi mesela, yara yek emin, haftaki şuva, kontu gerilla dibecin ya, faili meçhul, dest beki Taylan özgür koştu. Ben de hazım beycim ki, Kurdistan gotu vekas, mecvü deri, disan eci eri, dest bekir klan, sıtıran, peştivici tabii evini desmedi ki bu hazine fazla parça ki jiyane he. Havada şengire de hangi havnasker? Juha men tabutum de bejim disan jimra evki peşti. Varım ta röportaj ki de bejim az peşi ma aşkı khudi. Aynen ay sıhhatta tehoş. Rast hakikaten rast. Yani var yani ben medrese çun bazı meclis khudai kamera de bejim tu va gerek bir beri vakti zaman dikerim ya de bejim gerek bir bejim khuda. Peşra beje Muhammed, Hazreti Muhammed, peşra beje dayı bazı. Medreseci loma şandiye vakas tesire yani merik. Çünkü hani gane ifade bike. İcar hakikaten ver bu heval. Ezberi aşık Xuda bu. Ama berçavan da ama ömrü Xuda. Ya ömrü ki zarokti davet ederim. Binge şu hal bilir gitti. Peşra to mezun dibi em bejin tu buğazi ne buğazi. Em bejin evini desmedi ki. İşte şenge Xuda Rabbi alemi ali. Em geçtin ettim. İşte. Evine siye çay speaker. Ya siyancı tevgera azadi. Me ve se aşk ani tevgera azadi da geçtin netice hakkı hakikatu ve aşkı var. Madem de bahsa havla şengi kefran cibi evine ve çan soru. Ay saate de hoş bak. Nikamen veçağı vaktak evin destekir yer kelamı şenge destekir. Yar me destekir. Millet yani bazadık nafçeki küçük bu. Tübü xwazi evci tesiri ki permezet hem civake da hem ji ani Xuda yani teybetmen ya ji kutu denk xoşe. Veçağı yani. Va denk sedide haşti biçu. Ne neler kava. Yeme setene civanın mehne val. Men navi ananji یک Taylan özgür ev despeke emre bejin şeyke. Disan Nur Hak, Çiay Nur Hak'da Sinan Cemgil vanan hene min navi yekiş Cemgil. Yani navi yekiş min
بیلال دانی بیلال حبشی بیلال حبشی جی علی اسلامیت دا اوج ورزینه یعنی دست به اکسلا خواندیه دنگی خواه پرخوشه ام ببیجن بی الهی و قصیده و بدنگی خوشی یعنی پر انسان جی فکران دیه ام ببیجن اسلامیتی و رولی که پر مزن دستیه به چند دونه را خواه اری اوج برمو اری از بارم جوانجی شهید بون حوار شابه سری و صفحه من هزاران جوان درکت دا اروپایی؟ اری ها ویدمی از اروپای چه بود هات کی داری بگو رپورتاژ کی داد بحث کی بحث کومله کی دی کی از شما کومله کی جنه کی دست مگر دبجه کی کد دلی مبگو باشه دبجه او چلو کیه او کومله چه کومله او جن کی وزاد دلی تا گواش نه او چه بود مثلا کی او بجن رپورتاژ شیرا کلمه به رپورتاژ دا تام من تشتكي قوتي حقيقة تم ناطية مش مفهوم لك مقبلك يا بس أول شنجين راستنا أول شنجين نكام هاتن أصبر كده دمان بدنا إنسان بشبيتر كان دمان جوانا راجيقوت شنجي راجيقوت نقول دخوازن هون عالیه سیاست و پولیتیکا و ام ببیجن شورشگری دا دخوازن خورا ریکی ببینه از یعنی اون دزانم طبی بگو از دکانم جورا ببیجن نزدیکی تفگر آزادی پککی ببین اما مثلا جوانان راجی مگوت وقتا که اون دیکوین ویدریجی اما فام بکن ور بکن و گاوی که آوت gerek bir gava xoda xuli der ki ben luy deri biminen bile eri ama ser hevda mina ki xwe bavici deryayê û dixendiqîne Meryem gerek meru bizane ew here wanan ji wer kir jewkişan komele bû eri işte vê çaxê hevalekî me welî xwedî heye welî nika hevalekî me ye ew ji ser çand huner ve wer bibêjînim xelatê xwe dike hat mala me da مالا جی 5-6 سنه اوکنه تو ببیجه هیچ به چپ ترکاری از چپ ترکان ما دل وی دا بیجه از وقتا که درکتم ساحله دو سالان لویدری من ناب چپ ترکان دا بوم زاروکشی وی علی چون اما وقتا که درد کفم دسپه که از ویانایدا درکتم وقتا هاتم دا مال نالی بو از درکتم سر ساحله دا از دبیم که چپ ترکه و چپ ترکشی و دمی 11 tane em bibêjin rêxistinên çep û Almanan re hember me da anîkî çêkirine yani tevger azadî ez jî derdikim ser sahnê da ez dibêjim ez ji Kurdistanê da nêz de hatim ji çayê Kurdistanê ji wara selam gerîlayê Kurdistanê ji wara selam ha yew ez têm xwar hevalê min alî esker hebû yew digot comert ew ji hunermend e digot comert yew tu PKK yan tu devyoli bray bile de. Ya bu gaz demokratiki Kurdum ya. Abi. Na gotu demokratiki Kurd. Tecem van bu rahi tecem PKK. Ari. Na tu demokratiki Kurd ne azvici bezim İran'ı dike. Gotu kutu khalvra dxi heki xoş tarir bedri çedik. Bir kabul nakim nizam tışkı verce bu. Yani despeke de xazım gücüm var. Pişti işte 2 sal derbaz bu. Salin noti bu? Ari nodi da. Haşti onu not da. Heval işte yekşi meri zozaname evji minnet zaniya meriye İsmail buna bir xoya evji kadro iki bu başı kaza iki derbaz bu çünkü serdilovaniya xoya evji berpersiyar bu hat got ya cömert go ya cari vere komali mezihane ye çandı hüneri ye hünermendan ecvanan perhazdikim ev hüner kome bu işte koma berxodar ama hakikaten perhazdikim گو جاری وره و دمیم از دا قطبم جوانا مگو ریا و وکری به مگو از دروازی وی علی ببم ایجار نورنبرگی دا جارا یکمین درکتم سر صحنه دلگشی انوسان فلان چیدی که اوجی صحنه دا کما برخودان جهاتیه والله و دمیجی ترتلکی مزن هبو او حسین یلدرم فلان درکتم لیس اوجی چرو کدن yani غفلتکی yani شابوینا دجمن هبو دجي مهبون لفقط ملتشي او روجن تنگ دا ملت كرد نظام چه حكمته چيه يا قاوي ور ام بيجن برسيفي كي ور نشان ده كي دجمن جي شاشتı be emji şaştı yani peşketin van deman dadı be neyse az derketim bu ederim carayı kemin kelam havala khane ji vedemi meze çan eri khane haval ji meze çan hüner komedi kır Miragot'un ez işte evşi kef hoş bu
باشه جمره هفالان گفت که یا وره و داری اسماعیل اشته گفت بگو وره هنرکم جاری ببینه هنرمندان اجی از او شنگی هفلا چون ام چون و داری هفالا خانه حت گفت خیر هاتی وقتا که خیر هاتی دستی من گرد او چروک اوه حقیقتا هفال جیانا منا که بری درباز بیه او ام ببیجن قدر یا که me kültür çancı nabece ama sistemi devleti bu jiyana em bibecin beredayı girtiye yani çepu rast nebelliye inan ki vanan hatın mina neyli ki hembermin ruhi ki nühda ev deskirtin abi vallahi billah verci girt ki yani bu ya kuda ez devam veren zani merim kuvvet ma meri falan hep ketbin ardan nengan zani vallahi men ev يعني او كولتور جيم اديت هاتي هنركومي اري اشتاجي كوما برخدان اري هنركومي دا اري طبي بشرا سر بخدسان هندري تفجر اعظم دا دسمك جنامك بحث هنري بكناري جوي شاخي جنوتي بجات دسبيكي نو هنركومي وكوما برخدان حتى 2007 تجرك جرستان هذا كتي سنقول اللي برهمه تا يكم انسان اري ازبارم يكم برهم بوي انسان او يكمين اري يعني تشوام جبوت شيء انه حتى 2007 سبب چبوده در نخست او هیجان و صحنه و فلان تهاش خانه بو آنجا زمان تو نبود چه بود سبب؟ یا تشتی که خوش روح میلا ام ور وان دماندا بر روزانه کار دکر یا ندی سکن یعنی میشه ام هر بهست Avrupa'da همو کوچه واناندا تو زانی چلاکی ام ببیجین شهادتان هبو چلاکی yani mahkeman hebu geriyan fırsatı ki من ندی که از کلام گوتن کلام هنر کومه برخوردان یه تو ببیجم شوهان پرور یه دلگش کلام پر خوش گوتن کلام وانان بوانان از دچوم جارا یک امین سترانا یک امین بو کومه برخوردان بام کرن گوتن ولی برا ام کاست کی درخین توی کلامی چی بخینم کیجان ام گو اره کیجان گو چی بخینم حوالی سفخان شیر که نوزانی شهیدم زانی گو وی بخینم وقتا که گو بخ تمام اما مگو عجله مکن از گره که موزیکا وی از چکم موزیک جمعه گوت مگو نه از چکم مبرهم همان نیزی که وقتا که یک از چی ببیشیم از ول ببیشیم بیله من نگره جارجانان ببیشیم یا اگر گوهی بی نگریم نایزه ایجار هوالانجی کشی کرنجی مرا از چوم دست بکی من از شهیدم موزیکا ویچی حاضر کر من حق خوان دست بکی او کلام از باید مسترم پشتا تکستی ده نبدری تبو ده تکست هایی گوهر تنکی شارج داتا فهم کرند کلی ده ای ماشالله یا تدار الشوکه والله بالله بقسم یعنی مخاطب بیجم تماشا نبیجم چما بری مصابو ناسا aynen جبک شارج داتا فهم کرند aynen او هبو ما راست کر هب کی سر راست کر او جی راسته ما خواند ev beşti hep ki derbaz bu gotun disan bam mı kırdın gotun ki salı ki falan derbaz var ne oldu sebu ne oldu çağır bu gotu var ya ama disan derdik şu klam ki hazır ki icarman ya klama buna yekemiş ya oraya xıdır ya düzgün baba mesela vanan da hem o bengehe ev ol tasavvuf heye hem bu jüveleriydi tabi evedinci de devlemendi ki mafça Peter Kanda klabe ki tergotiye bebejin ye gelleri gotiye cemda qat kep penset tane kilometre kanale ama mesela cikle de bejid 40 sala az vala dolar da gerim 4-5 jar çuma hoteli vallahi billahi şu ari ev من از heval dünyaya hemen bebece Japonya, Kanada, Avustralya, Amerika, İskandinavya, her deri Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Azerbaycan bebece sayavi milleti da قوت و قدرت تفکر آزادی همو رژیم را بکردن امچون درکتن حضور ملت اما اینان که هوال از میگویا 4-5 جران یان چومه یان نچوم یان 5 جران تو ببیجه همو ملان بمانه جنات بحث تصوف دیگه تبیجی متافوری وی عشق شراب خدایا نظرم بحث تو صادقی نه که تصوف ادبیاتی دا رجحلت نافین دا همو ادبیات همو ام ببیجن پسپوری کاری مثلا کی ام yani yemeğu ye İranyan teybeti Aryan milleti Aryan juha milleti Aryan aliye pişti İslamiyeti beriya İslamiyeti insan Zerdüştiye da ya devlemendi heye yani Ali Çandı hüneri da fakat pişti İslamiyeti da
عالی ادبیات و چاند و الهی و قصیده و بیتان دا یعنی ادبیات دا ببیجن تواهی خملا اسلامیتی، خملا خدا، خملا خزا و خملا انسان، خملا فلک هم که تشتکی دنه یعنی الهام خاص شدك دي ما دليفسي وقتا که yani rolü her melezin İslamiyet'i da ve edebiyata arya. Mesela Ahmed Khani, Medaşi, Melle-i Ceziri, Melle-i Batiye, Emre-i Fakih-i Teyran. من حساب كنت يعني ما يذكر حوالي كما روشن بتقول سيسدو بينجتنا يبري وينه Emre سيسدو بينجة edebiyatçı şairi mehne. Sani İca romanın da edebiyatla tasavvuf edebiyat yani evkeden Aryan'daki ama edebiyatı genelde mutlaka da tasavvuf edebiyat hinderi İslamiyet'i da lekoline, fikre, digere, rastiye digere. Yani ev dini ki embebecin bavermendiya ki devletan çekiriye ta Emeviyan dest bediketi. Gavadın got ya işte Emevi 5-6 hafta sali paşa Abbasi derbazı ve paşa Osmanlıyan paşa embebecin İran egertiye desve. İran dest peki Alivi demokratik heye. Vakta ki bu devlet icar xarab kır. Jibuvici ev devleti ki din her devlet çi diyanete varan heye. Bisat hazaran embebecin İroji ev Kur'an kırına ben kontrol etme o şekilde ne tünlü kanı cep rast heri fikri ki ramani ki. نشنا أجدينا من هيك بحسه نهرق برهامي تابكين. أبيش هري. مثلا دبر تجار جران تابقاني وسيا. أبيش نيجي تدا تصوفه. هي. شباب تصوفه. هري. تابقاني وسيا تجار جران. أيضا. بوتني بيجي. هذا بالكيش هذا شباب مكشان مثلا تبحثه ربيري جالك عبد الله جران تنوب نادي. بله. إدام ربع داري تكه. مرود زنه. تفرد هنيك هيزا هنري از بارم. بله. سرگیفتی. سلوکاتی ام ببجن ربری مروحی گردونه. راستشی از چند تنه کلامی من هنر ور مثلا اما sanki وقتا که تلفظ دکم به ادبیاتی که ور خورد گرکی گردونی ifade بکی که ام ببجن جی خدا رونه. اما جی خدا دبیجم تنه سلوگان واری بگیرید اسخه عشق inan ki tam marazi düşman kartinitu. Yani akfarad bejim ez. Jibovici ve klamedaji mesela jimrinan derxistim yeki jiyandamın her beji be hazaran seroki geldimin. Mesela vidi bejim. Yani telaffuz kırın pırmeda gerçi grevana pırtıştan ama pırdelejnekim teçavak. Hoca siyaset etbeji siyaset o huner باندور اللي هاف دكين دوري هاون دبن نابن بهورا بعد بيستا مثلا هنكاس دبجناس نوشا قدرين ناكم قد قالوا مروج راستيا قال ياخذوا ناك هوا تشاد به من رپرتاج کی جمله چکرن حوالا نزدیک 5-6 روپل انسان لکولیج چکر دست به کامرا واهیه بگره تاج هوماروس زیالی بگره yani jem bebejin zerduştiye bigre bere yani İslami o dinin embebejin çar dinin semavi yani Rönesans Avrupa'yı bigre yani Sokrates bigre em için demibi yani beriya millade em sesi çarsın sal beri tibigre hemu Ravşenbir şair felsefeci em için jiyani ki xwe ömrü xwe hatta Ahmed Khani bigre min aver yani hatta Hafız-ı Şirazi bigre Firdevsi bigre artık çeye pırre merudukane bigre ömrü xwe Nesemi Halacı Mansur ömrü xwe vakta ki bi zaman ketine hevsaliya xwe da dest pekirne xwandun bak ömrü xwe nezevicineş jiyani ki du emin kabul nekirne zina andamane hatine edam kirin darxistine ve der edamane destevan jekirine kermevan ra kirine rast eğer insan iki rast ama rast yani dibecin ya ronak bir eğer ronak bir ye neteziki yani civaka mrovahi bibim hakikaten insan vakta kımizedike
دست خوش دنیای کشاندنه و هر تش بو گلان و بونه مال گردونه نه جراستی گلی خود نکردن نه يعني چوا وایه اما امریکا چوا دکن از خورا نابیج مزسو هنرمندم اره تاقلیتی اره دبیجی هنرمند هر هنرمندی که گرخواه از یه مرابه بیجم دمو زمانی خدا رولی که پر مزنجی لیستینه ناف تفگر آزادیه دا بشر هفره بمشی مثلا ام ببیجن هواني سفقام دستي كدا سلاحه دستي كدا تاموره دا قاضي كبير سري تشيان دايه قاضي كبير فيدري يعني او تشتكيش انا ما عندي شو اشكال اري هم استاذ بيزجين اكزا اقول انت تفهم بورج بيكو ما تبد عليك تريد تشكيل بس مش بحسب برهمي بكن تدبيجي من باخذ نكاري ناخذ بالتركي ريبورتاج عابكي تدبيجي رحي قام قلتنا دكوجات شي اجبو حتى بالتركي ناخذي ريبورتاج عابكي انجي باخوي بكسكيره يعني تشافي من روحي مدى وجداني مدى هر زماني كي قديمه بيروسه استر تركي به انجليزي به فرنسي به چه به فقط وقتا که مثلا کردان زمانی دا بوم مدى دولت دستلاتار تاني كما تنه بكن فيزيكي نكانو تنه بكن بأسيملاسيوني او اريشي كي وردكن كسر زمان و تابي زمان دريه ام ببجن نتويه يانجي شهادتا نتويه يانجي قبلگاه نتويه يعني وقس بيروزه دجمن بشتي تيبتي يعني وقتك دولة أضابو قد يامك سر مدى درباز بيجبو زماني ما اما السر هنرج قلتنا ده اري جبكو برهم انت كردينه اسران انت كردينه اري جبربيش تنكاي تام تركيا افادش بكيت اري نا تركي نكا چوا يعني تركي احتياج تنه احتياج ما هي كه ام محتاجن كه ام زماني خودي دركبن كلامي خو از تركي خبردم از بدا بين ستنا ستران تركي هي الشكل جگرتيه biçim jigirtiye ez vaqta carcaran malbatı ki da havale ki mesela çiyada ez şun cariye em konferans ki bu em şun vaqta var bu em de kes juda terin ciğe icar gotun havale cömertten bura koyacak para abi ya Türkiye biji sıra Türkiye bana biji na biji bahsi berhemi bikin tamam o saate hoş tamam ne haberda bir berhemo خوزان جمر از تشکیل مرافق بکیم جبركو دفردا يدي مرود زانات هنا كيدن خاص زلال تركيا جبركو جارة جارة قوتن هوزان جمرت بتهاد نيفيسين دفردا هم هوزان راكي يتكتيا خوزان تهم قوتا جمرت بداني نيفيسيا او خوزان هم نوع برهماتيا هم جي هوزان قلتيا تيبو كانك بحث بك تب وزانبون او هوزان آوید بله يبو ایروپیا هم ترا بيجن خوزان جمرت بله عين ور نكا زمان دم درواز به انسان تخوي يعني ام وربونه حتى جني مي بتشوف بلا دولته يعني تيبتي وتا خوزان يعني خناسينه اري وتا خوزان خناسينه ام خناس بك سقراط شي وربوتيه سروكه مجيد بك بري خناس بك خت وقتك خناس كر زانستي لو دري دس بيدك ربنا بود بيجا اتم خناس لكن ونك السياسات يبكن ونك ربنا برسا اي صحه تبع جيبو يجي ملفراجي خوزان کرمانجیکیه یعنی زازاکی دملیکی و گوتنه دایه من جوان فهم نکردشتی که من اوزان جارجران هوزان بلکی هوزان حوالی که مجموعه گوت özgür hem ki bir tarif kır ama detaya go evji terebedir dige şevedir ama hakikaten manavi min ne dit yani başım got em ve çağı em bebecink hozan yani xen nasbike خوشه کرمانجیکی او چه خوزان جابو خوزان داغی اری ما مستن هو ده 10 برهمانه بله 14 انسترومنت لیدانه نوسا اری پرانیاوان این ده برهمه ام بجن ملای جزیری پرتبگی حکاری آنجی برهمه بی رنگی لی یک ده یک دملیه زاکی اری خو کوم کرنا گالن آنجی یک شی از بارم او هزار سال و زمان برای ما مثلا شمدیم به آواز که موزیک کردیم گفته بود تجربه موزیک یک نوت شکلیه او هلبستا رضای رشیدی كل سوفيتية كله ده ما مستشفى ده قلتوا أنونيم از بارم تبي داري جرك الناس نماوي وجرانجا تب حقي وداي هرجرينجا بله هنيك بحث أوي بكات
تا چه هل بجاتن بله مثلا تا چهار جار احمد خوانی تخوانیه اری تا تبر هم جهل نبجاته قالوا يا احمد خوانی نابنا هلبس پرن دبه چوا نابه من مراخ لکا تو زانی مثلا سه پرتبه گنه اری من و گوتنانا يعني هلبستي ونام فجي ونام من قوتنا من مقصد من او دركفن هولي او ام نشاني قرق هركس يعني هلبستي ويشي ويم ببيت سر سوسيال ميديا دا دقر انسان هنا قيمة انسان هنا كاري خودكن اما آلية موزيك ادابينا تصوف ادبيات مقوت اما يعني ترينا كه يا دو امين هيا يا سي امين في ساعه شواتل از قالك عمو روحي وعمري خو بدم ودري جيبوا بشي دهتنا وقتك هنا من احمد خانجي انا تقولي دري خو تقولي تشهل بجات انت خوان نقاط اللي تقول من خواند مثلا ببيتن قدر يلدر ما يفارجي سام بحسكر في واردا خدا رحمه عليك خواتي بر راست راشي تایبت شکر بو سر چاند و هنر و ادبیات و اولیدا من خواند همو مثلا تو دخیل پرتف بکر حقاری یک یعنی گرم بکر همو دیوانای خواند اما ناو دا گیشتم داری که مگو وار تمام خوشوا همو خوشین اما مینا که ام ببیجن هنر چاند ادبیات روجلتا ناوین دا گاوا رنسانسیشی ناویجن ما مثلا هذا وام بيجو دايدكن وما خوزان جمر بريجو دايدك مثلا جاران انجيزا خوزان داغه اي فلك دنگ کی اتاق بلند بقيرين دبردا نرمتر شيء وباندورا تصوف تبخوا برجال داتا نرم بك نكام نروح است كان نرم بونك شي بيا راسته نكام مدام genel yani çandı hüneri da çünkü naf şerdane tofan heye detere İcar بلند خوینه دلوقام بيجور هركس شي لوجه هم برواجويه غوفندي فقط ملت تلي بوي حتى روجا ايرو تشن سالك هاتيه برتشتكي بيروزه ابدم اما ما gerekki hüneri da müzik van yalnızca bir insan ki stran خوینه stran ev hünermend entelektüel hene ya entelektüel rast vaktak da akhfu meryan mestikin yani gotun iken bejin konferansı ki dedin müzisyen yani cembe bejin stramleş asta her jorunda ifade ya her murvahi u gerduniye gerek ver biki bekeve genne insan ruhi insan gohdari bike تو مثلا وقتا که درد که گووند اسپیکر artık چه بشی ببیجه شاید گووندامه نبم نکاب دنیای دا belki نخوشی هری yani چه ببیجیم کشف نبو مگرت بو اوجی لازمه لفقط حتی نکا حقیقتا انسانی ما گلمه هینا دا گهداری نکر چه ببیجم تو مثلا جارجاران کلام گهداری نکر yani milyonlar insan گهداری دیگه ama تو ببیجی وا جارجاران چیه اون نلشتیه وا ترتیبیز باز میگذاری بکن تنه نه ده وقت گذاری دیگه ما مستشتکی کدرت ده محبت بیج آخ خازی و صابیا آن یا و آن بدرت ترحان هات سرت الگوریت تریجی رازی ببرهمی 14 آسمان لخنه تریجی رازی نه ببرهم لکا دسپیک وا از حوالی که Hakan Akari bir ana xalat kir ویجی تزاتش که واده بینه پر سالانه تجربه کوچی هیه لیفا دسپیکی تو mesela من گفت آریام yani enstrümanti آریام به یک شی havalcı گفت یه روجاواجی براتی داده به اما sentez geçekin fakat ben از دخواستم یه آریام به kemençe herkes دیده ama kemençeyi آریان ایرانیان کردان و داری وقتا که لیدخن yani ruhiye yani setare dutare neyvanan bluri vanan judaye jibin ereke ما كمانشاكي ما خصك ام بينن يا حمو شش مهام صالكي همو كونسرتي وانا هنا كما سيما بو مثلا هو دو سال دوام كده اري دو سال اما بريت بو خازينه خازي تو تشديكي بكي mutlaka دليت هذا عندك كما سي تو دبيني اما تجربه اما جارا دو امين ام ببجن وان كما سيان جيبي كما سي تموتم يعني افراندني ده تموتم دبي Sokrates'la dibecin akuça Atina'da Juan derdorayı dibece hela tişteki tuzani jmera bebece dibece tişteki ez dizanım nezanım
yani lüvederi dest bir ama tiştiki da Afrine navi Afrandın da tümecek işlet tenapüs kedin derken va sinori bütünle yani. Ve klibek şey çekir. Bu yıkan zazaki kedemeli bu. Yani klip ezvarım hünergah havalat montaj ki. Beli rastı var. Yemeni tedbir kişana yedici. Vrajı sıla hürmeti hoşu van rabi şilim kanı. Safiri ve işteki hoş bir derken evli ezvarım. Ve kedici kası bu khazmi ev bakın QR kod heye. Ele kodu dخونن. Hay sahibi. Hamu berhamete hamu teksten ha ويا بري نقول إنه هاج هاتيا سر راس كرن جبالك باش نايفهم كرن بالكي ديوانه هاتيا قرتن نقولنا بالكي عربي تده هبن فارسي هبن نقول إنه هاتيا سر راس كرن جي وترجمة إنجليزي جي بياج باجي ارت ريكورد هاتيا شكرن أري ارت دم دخونن أري ليد النوده أو تاني بالكي دفتره برهمية بله نسي دي يعني كاس تبيني بالكي سي دي نسي دي بخويا جبالك دم سي دي كي أو بيجي نهاد دم دخونن ودكارن ودي دم كود دخونن همونش اونلاین داد که تکست داد که موزیک داد که و دکارن سر یوتیوب جی سر کانال تا سر کانال بله اگه تشتک بخواستی بیجی بانگوازی که بعد گوتنه که بعد بکو دوام جدی والله بانگوازیانın ve roje nevroz dacı üstüne hemehi dacı ما yani peşkeşi millet yok geldi yok kirin yani herkes rengi ki ev eşşabuyu anlıverir. Herkes klamiki da, müziki da, klibi da. Mesela klip akı tedader bazı ve Avustralya emra telefon vekirin gotun ki hevali jomer pirozu mübarek ve go tam me haşçaran gohdari kriyem giriyane yani vacib umra hakikaten kıymeti ki serveri ki permezine em layık milleti xoy geldi xoy bebin virşu vacib karu xavati xoy da ez bir şabum riyam vekirim yani geçtin yani kısmı ki geçtin Armanca koy yani xwestakamın jicivanin me teybeti xwe bidin ser tasavvuf edebiyatı Aryan serok apod bece em milleti Arine ji Aryan kutbune ketine bin bandura Türkan ve Araban em lazım ki geriye Aryan vekin hem aliye olak devletan gırtiye desve به تصوف ادبیات الودری گاوی پربزنتیم آفتنی هم جعلی ام ببجن علویتی و چاند و هنری دا ام ریامه فتبه ام دیگشین مرازو مقصدی خواه جوانان را هنرمندان را بانگامن وایه هر هنرمند تاج سریمه حرمتی خواه دیگرم و گلی خواه راجی و راجی از درکفم گروبا مجی ارکسترا مجی درکفه حضورا ملت ما ام روحي خوا نرخي خوا كدن خوا ويا ملت خوا وخستكا ام بيجن شهيدانو خستكا سروكي ما حقيقة لفيدري وشارتيكي قسمكي هي لفيدري ام هفرا بارلا بكري ساعات قش وزان وسبحانكم صافي وهفالي ما ام بيجن ارت ريكورد ورا خوات كاري فيدري سر ام بيجن كاميراي ام بيجن ابيك ستویو خواتی خود کن سلام و حرمتی خوش جوان راجی پیشکش دکم پرشاد بون که امکانی که واردم و جبوتجی حرمتی کم خودی مراز و مقصدی تا جیبینه. مالا تا ساعت خوش مامسته. ولی تماشاوان نیجا گوتنه که ادبیجن ده ادبیات ده هر تم تشتی نوجن بخونن نو بخونن لی کلاسیک هر تم نوجنه هونجی به اوایی مامسته هم بحث تصور که اوجی به شکل ادبیات ما کلاسیک گلکی دولمان ده عجیب چارنه که بابا طاهر اوریان بابا طاهر همدانی خاطر خدا بخوازم لبیجه از بچم جوی عالمه بدرچم از بچم جوی عالمه بدرچم از بچم جچین و ماچین دورترچم از پیامه که بچینم جیاره را اگر دوری خوشه از دورترچم سپاسیوات کن ولی من تماشا که به هوی روزن آزادم باش